lik no kain kan inject lota kan lo thui main apart sa introduction na ila kila LOR hi loss of resistance syringe ania nakina karon sa ila dona hi epidural space kan nut ngai ti confirm to ni dilani anoi kan mong hian hi epidural ni dilani astayla hi 8 cm ani hapa hi 3 cm ani awa hian 11 cm ani hi nakina la poem bodo na kan lo chin sia reng don nia achung kan mu ve thung ero chu kan von la tuk tu ani epidural space akan lo hian epidural anesthesia kan ti subarachnoid space kan ti hian spinal anesthesia kan ti ka shereng tu ani kan mong hian epidural ni la kan inject luta resistance kan feel nu akhan kan du tok ship tanga chu tu na kan sai mek LOR syringe kan mang ton sia LOR kan ti chon loss of resistance tin akhan meta hetia kan pam zeu zeu hianin resistance om ti na ni mo changin ani dul hi kan bit lu zela chuan resistance hi om to ovela khan epidural space khan nuti na ni chu hemi LOR syringe rum kana chu ani epidural space khan to ni ti kan confirm na ani verang chu tuna poi mo lai be catheter insertion kan endon achung kan mo hian atip hi ABCD sang oma poi mo be lawa catheter hian marking chu thu oma double dot T 12 cm tlang ti na ni triple dot T 15 cm quadruple dot T 23 cm ti na ani atlang 0.16 cm kan sa lu trina om je chu 5 cm kha epidural space om to ani about 11 cm ka chu ani dil sei zo ani 60 cm marking kan thlina mo changin kan pot chu anga chuanin kan stabilize baka kan sharing to chu epidural space kan lo la hian kan patient te hian hit chem te khan feel do na te khan feel ha kan lu tik nge ni ti kan fa zo kan ya patient te kha an na an ti te an se to te kan veng to an ya an ma ni kan shil sel to ven es